Pajba hagani video ngani thoi bi kumno pila aban kre jagani Google AdSense account. Pajba bon ha ki bro ki comment ki onya oi ba chna video chpani Google AdSense account nong. Da ba ita nga hagani video ngani punsyo thoi bi kumno pila aban sna jagani Google AdSense account. De lada pi patti pesnyo ba ban pa jagani video. Lada pi de YouTube ba nong pajba pi don kam ban kre jagani Google AdSense account. Mle lada pi kre jagani YouTube channel jong pi daga we email pila aban kre email pila aban kre jagani Google AdSense jong piro daga we email jong to lada pi de tang khatsan kan bus nem ro mlele re ha Google AdSense account wai ba pila aban use gi Google AdSense account jong email pa jong piro pila jong to te lada pi ko more detail pi chu comment ngan pus jong thoi bi te piro la aban kre jaga YouTube channel lada pi de khatsan kan bus nem ro pila ade pila aban upload video daily te lada ka channel jong pi kan monetize te pila aban kre jaga ni Google AdSense account dagi email ID jong email pa jong pi pila aban news jaga pan card jong email pa jong piro so to mde re o lada pi de tang khat news sem khat pras nem da pim la re ban kre jaga ni Google AdSense account pila tamba lada pi padap re khat pras nem da pim yo jaga da pan card da bhai da ngawang pi lada pi kwa lada pi create YouTube channel da pi upload video ha YouTube channel ta channel jong pi la monetize da pi la ban news jaga Google AdSense jong email pa jong pi kumno pi le pi chu chna email Gmail jaga email pa jong pi da hata Gmail pi chu le jaga Google AdSense da pi create jaga Google AdSense account da pi verify jaga pan card jong email pa jong pi ro pila tang bah ni video specially ngan pusno tho ikdi bro bala de khat pras nem chejrong te ki ko aban create jaga ni Google AdSense account hagani video ngan pusno tho ipi so ibi ro pa bon ha ki bro ki ong o ki la create jaga ni Google AdSense account ang ba kim yo yung tau pin uta pin de verification address em lada pi yo uta pin de pila ban verify ga address jong pi tang babon ki bro kim yo are dan ki bro ki ang opor corona ka channel jong ki monetize de kim yo are uta pin bai ga pi lada pila apply sausen uni pin temta pimla so ban apply ang bahajing sisa pa pila ban verify ga address jong pi daga email ID jong pi ro lada pi la apply sausen pim yo ga pin jong pi de pila ban apply or verify ga address jong pi daga email ID jong pi ro lada pi po video pangatas nyo ba ban comment ngan pus nyo thoi pi kumno pila ban verify ga address jong pi nani email ID jong pi ang ba pi don kam ban apply sausen uni verification address lada pila apply sausen pim yo uta pin tapi la ban message na comment hagani video jonga daga chra video pi kumno pila ban verify ga address jong pe daga email address jong pe tangba pajba hagani video specially ikidu new youtuber bola create channel tangba ki kwa ban create jaga Google AdSense account dengan pusyo thoi pila ban use daga ni Gmail ID ba pi use hagani YouTube channel jong pi ne pila ban create new Gmail ro pil la ban create jaga ni Google AdSense account dengan pusyo thoi bi hagani video dapat ba chwa ban selang ni video aku aban oi pi pila ban like comment or share jaga ni video i pelong jong pila da pila subscribe ya ko blay chibon ni pi lada pi pa subscribe sio ba ban subscribe da support inga lada pi support inga ngaro ngarla ban support pi te tangita pentangan record dengan di mobile screen jonga dengan pusyo thoi bi kumno pila ban create jaga Google AdSense account in us Tebat ba I hope pi gani screen jonga tebat ba mentangan pusyo thoi pi kumno pila ban create jaga Google AdSense account dengan ngan open gani tebat ba ani ade earning jonga da miral track telera pi ko ban kemai bisa part time te pila ban message inga dengan pusyo thoi pi kumno pila ban kemai bisa nani miral track yang bahkan di video ngan pusyo thoi pi kumno pila ban ad account hani Google AdSense nam tebat ba pi don kam ban sos Google episode Google search AdSense ma tapi search Google AdSense tapi pin i ka tho hani Google AdSense chu click gumni ebita phi ni ani de Google AdSense ma tapi chu click hani Google AdSense tapi click Google AdSense pa phi don kam ban click hani get started pa phi ni get started lada phi open ga Google AdSense first time kan long komni te phi lai pai de chani don kamera ban pai chani phi chu click hani get started no chu click ani get started de pi click ani get started the kan pin e pi kum the hani pi don kam ban choose ga email ID jong pi pai ba inu email pila ban choose daga email ID jong ba pi use ga tu YouTube channel jong pi ne pila ban use ga email ID jong pi yu para jong pi ne jong email pa jong pi ita depend ha pi ma lada pi ko aban lada pi de khat news nam support as nyoba ban create Google AdSense jong email pa jong pi namar lada pi tre ha YouTube ta pi don kam ban upload jaga pan card em te soba ban abi gata te swa ban chna Google AdSense account op piton kamban per card swa ma te mentangan klik hani Google AdSense jonga ngan klik hani te ladangan klik hani card pun ipi kum
dapat ba lada pi klik ha email jong pi de company pi ni your website te par ba your website mod pi chu ai ga ni YouTube link jong pi mangan pen pi chu le ha ni ha YouTube de pi le ha YouTube de pi don kam ban ai ga YouTube link jong pi ma ngan klik ha ni de pi klik ha ni profile jong pi de te kan long kum ni am de pi don kam ban klik de pi ani jong ani we de ngala chna de ngan copy jong ani ma ngan copy jong ani we de ngan copy link jong ani we de ngan paste tu ka ang your website am hadu pi don kam ban copy ga link dapat pi ju klik hani like button pi ju klik hani de pi klik hani de kan ong share la no ju klik hani share de pi klik hani share pa ba ka pi ju ka tho copy link pi don kam ban copy ga link jong pi pila copy de pi copy pa ba pi lej back de pi lej back pa ba pi don kam ban le hani ha Google AdSense de UPE ka tho ani your website ju klik long press de paste ga tu ba pi comment pila paste now pila copy de la paste ni manta ka thor ni get more out of AdSense yes send me customized health and performance suggestion no I don't want customized in the yes to click hani the click any start using AdSense okay so the pi don kam ban choose jaga country ro to chu ai country jongi ni de po India am te chu ai India ni mo pa ngan ai India te pi ai India need time and condition to accept the start using AdSense kumni ba pi don kam ban create yaga AdSense account jong pi you can create an AdSense account for YouTube here okay get a YouTube studio to create ads the picture like fill yaga ni your site now ba chule kumni de start using AdSense mo namar atu YouTube PIM lada ka channel jong pin kan monetize seita por pi laban ay ga tu website jong pi tang pamta ka channel jong pi pat monetize te lada ka channel jong pi kan pat monetize te mod phim don kam cho ban ai yo ko tu site mo te kumni la abyang pi la create jaga Google AdSense jong pi ani de Google AdSense mo pa lada pi click hani em te company pi account company pi ni payment te ni payment information verification check ini pi ini te ini pa ba lada pi de YouTuber am te ini lada ka channel jong pi kan monetize te pin ye gani pa ani verification check chu click hani te company pi ni ka hapo Ukraine ta gani kam long ra verification your identity you may need to confirm your personal detail to get your account ready to receive payment te manta ta ba phim don kam re ye gani hani to pi chu kra jaga AdSense account jong pi jaga lapan so thoi big kumnu pi lapan kra jaga AdSense account jong pi te lada pi click hani report ta kan long kumni hatu ka on your site am new like click re hatu your site namar pa ba phi pat activate re ani YouTube channel jong pi pat monetize lada channel jong pi YouTube monetize te ita par phi le hal YouTube studio ta phi la ban monetize jaga channel jong pi tom le manta pa ba ngan pusnyo thoi pi jaga taro tang ba simple lada pi ko aban create jaga Google AdSense jong pi ju click ha gomno ngapan so thoi pi agni video am pi chu follow te hatu new website te hatu like ai da inu no ma ngan pni pi ngan click te pila ban click ani enter information so click hani enter information te kan pni pi kumni te hani pidon kam ban enter lagi information jong pi te kumnu ban enter pangata ro ngat pus thoi pa ba pidon kam ban ai ga karting jong pi ga address yaga city city yaga postal code ka pin code ayo state ayo phone number ayo de pi ai gani te chu click hani submit te submit data la byang te Google AdSense account jong pi la create ma te mende ka YouTube channel jong pi ka la monetize data por hani YouTube studio pi don kam ban le te ban activate yaga ni ID jong pi te menta te pat monetize re yaga channel tam le re khuslai re ba alada ka channel jongan monetize dengan peni live pi kumnu pi la ban link yaga YouTube jong pi hani ha Google AdSense tang ba menta singi tangini dapat ba I hope pila so to kumnu ban create jaga di Google AdSense la ko ngala po so thoi pi agani video ngala ong pi do lada pi de khatnyo snem support da pila ban create jaga ni Google AdSense account jong email pa jong pi pila ban use jaga pen card jong email pa jong pi de pila ban verify jaga ni verification address lada di YouTube channel jong pi daga email ID jong pi rom lele lada pi de khasan khan muslim rom lele pikir dia ga Gmail ID jong pi te pikir dia ga ni YouTube channel jong pi upload video te lada
ka channel jong pila monetize tela da pi kwa ban verify ya ga address ya ga identity jong pi da pila ban use gi kerteng jong email pa jong pi pila ban use ya ga ya email address jong email pa jong pi pila ban use ya ga Google AdSense jong email pa jong pi and pila ban use ya ga pan card jong email pa jong pi ro da ba I hope pila so tho na bon ha ki bro ki don ya ga ni question tanga per short hoi be ni video tela da pila apply sau sen you tau pin da pila ban comment ngan chna video chang da kumnu pila ban verify ya gani address jong pi daga email ID jong pi te tai time das ni ba te lada video gani channel jong sa ba ban subscribe gani channel te lada pi kwa ban long youtube pi la ban check gani video art li gani video art li ngala pas to kumlu ban ke youtube channel kumlu ban upload jaga video chang ngala pas to pi te lada pi kwa ban edit video kum jong ada pi la ban check gani video ngala pas to pi kumlu pi la ban edit jaga youtube video jong pi professionally tai time das ni ba